Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa ko sila suruh kumanang sirun tu sikit memang si bawa ya Iqbal Usman di channel Logi Tulen. Nah, di video kita kali ini ya melalui rampe CD tentang pembahasan lontera penandrang. Yang dimana lontera penandrang adalah lontera yang mencatat tentang peristiwa alam, kemudian dibuat kesimpulan berdasarkan siklus dan kecenderungannya yang ada di suku Bugis. Ini kita membahas apa yang ada di suku Bugis. Nah, lontera penandrang bukan hanya dituliskan berdasarkan kalender Hijriah, tetapi juga berdasarkan kalender Masehi. Dan ini ada dua versi. Ditulis di kalender Hijriah, kemudian di kalender Masehi. Nah, tiap kejadian harian 354 hari kalender Hijriah dan 365 hari kalender Masehi itu dicatat dan dibuatkan kesimpulan per bulan. Jadi setiap bulan ada kesimpulan-kesimpulan yang dicatat mengenai lontera penandrang ini. Nah, berikut yang akan kita bahas itu lontera penandrang yang ada di bulan-bulan September atau bulan-bulan 9. Nah, di mana pada bulan 9 ada beberapa lontera penandrang mengatakan bahwa upana nade natimo lemma pamulan itu ulang ngasera ulas 10 seti nama saro tikae yare ga serange makura wena bujunge saloe matitoni taparenge pangimpange marakko ni serri nama dunrutoni daunna fokau kaue ajuk kajunge nafakko falana hawana matanna soe nariasenna lamatan ete lampa jaji farallu itu makali itu matika ki boleh resininna papolewe abala fada-fadannai ati nanniari lalannai itu ya dari itu afie na inapa ni wedding ang kabosi narek kumatoa ni buana kau-kaue jadi aku rumala patoka tomato atta makada nareko mamula ni marakko kau-kaue napa pamula ni tika neka nareko mapamula ni matoa ni buana kau-kaue madari ni itu engka bosi aku ni romon malah panandra to matoata nareko macuani kau-kaue macawe ni bosi lewat tua dangkangen maegan atau makareso rita narakko marakwewe pada padanna tau mailoe matana barelle aku ni rumah biasa tau masak matana barelle nih canggoreng lao ladang dan niari lain-lain itu napa nih maega bale pole riputanange rilain nae rilalanna yewe watue nareko na tuju nih yaronange ulang ngasera ulah 10 sedi menurut panandran na yewe aku nih rumah tuh maega bale pole riputanange nasaba mage marakumana ni onrona balewe wattun na tosi bekkange aya sa bekkang ula-ula biasa kitu mita nareko mata na bueki kotone ro monro wattun na bekkange nareko pole ni wattun na bekkange pole rilalanna yewe ulange dongi kinaronange bekkang ula-ula engkatona makasolang ritanat-tanange daji farallu ki fasadia fapura nareko pura ni matanang yare ga masak pura ni masak barelle masak bue matan ladang perlu ni fasadia fapurana sare pamang yang kawading tangkis yonange sare are gana wading makasola ritanat-tanange jaji nareko makura bosi dega aga bosi lalanna lamatan itele lampa yewe ulange biasa jaji mana buana tanat-tanange tanah ajuk kajunge pada padenna fawe biasa tuh ko na tuju ni mabua fawe tikai na rusak makasih buana fawe duriange fanasai lasse panrenge atau pandan makutopar lainnya
Poncona ada engka mana rita buah-buahna mapakario na fakua aja jingenna upanna na jaji senna buana fawe tanat-tanangnya biasa rito engka angin maraja enaron nang ifau biasa kuat tu fawe makasing buana manang makasing buana tanat-tanangnya biasa tapa rusak iya na fananran na biasa tapa angka angi maraja gutu lette narek ko pamulang bari nasabari namanya kan alasa-lasa nah yana harus apa kula lontara salah satu lontara panandrang yang ada di suku Bugis yang di bulan 9, 10, 11 seperti yang apa kita jelaskan tadi. Oke, salamat kinanto pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.